اگر چن ڕێکەفتنên di navbera rêveberiya Xwesariyan vekirîtir ez zelaltir bêjim hesede û rêveberiyan û desthelata nû ya Şamê heta derekê çin û rawestin berdewamiya wan nîne. Ev rêkeftina emniya hatiye kirin di navbera Hesedê û rêveberiya emniya Helebê bo azadkirina dîl û zîndaniyan ku sê roja dom kir zêdetirî 205 kesan ji zîndaniyan li hev hatine guhartin ji ber çi sekinî? Ji hêjaya Rêdwan El Etraş tuêjerê karûbarên Sûriya lê ez li bê dipirsim. Hêjaya Rêdwan tu bi xêratiya Kurdistan 24. Bûçî ev rêkeftina emnî heta vêrê hat tinê sê roja kêşa sebeb çi bû, sedem çi bû hate ragirtin? Êvar baş ji we re û ji hemî tevhejan ez kêfxweşim ku ez bi were me ser kanala we em wek gelê Sûriyê çi Ereb çi Kurd me hêviye kir ku ev rêkeftina navbera berêz Ehmed Şerec û berêz Mezlûm Ebdê ku hate kirin ku ew jî ji bo yekêtiya gelê Sûriyê li hemû deverekê Sûriyê piştî wê jî ku ev komîteyên hatin pêkanîn navbera her du aliyan de piştî wê jî dîlên her du aliyan hatin azadkirin li Helebê li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ew jî nêzîkî 205 dîl hatin azadkirin her wiha garantîkirina ewlehiya civakî li wê de medoh jî bihîst ku ev rêkeftin hatiye rawestandin ji aliyê Hesedê ew jî ji ber ku Hesedê çekdarên xwe ji wir derxîne. Hikûmetê ji berî niha daxwaz kiribû. Baş e. Yani cenab-ı hewa dibêjîtin Hesedê ev rêkeftina ragirtiye. Sedemên ragirtinê ji aliyê Hesedê ve çi ne û aliyê din çi bersivek hebûye? Belê aliyê din ku hikûmeta Sûriyê dixwaze ku aramî li Helebê û deverên din bê pêkanîn ji ber ku rewşa ewlehî li hemî girîngtir e. Bi rastî jî heta niha di vê demê de em nizanin sedemê sereket çi ye ku Hesedê dibe ku aliyeke derve destê wê hebe di rawestandina vê yekê ew jî Îran e. Îran dixwaze aramiya Sûriyê têk bide û naxwaze ku gelê Sûriyê aram bijî. Îran bi rêya kê dixwaze aramiya Sûriyê têk bide? Ma Sûriya aram e? Dibe ku Îran destê wê li aliyê nav Hesedê ji aliyê PKK ku nêzîkî wê ye dibe ku ev babet jî sedem be ji sekinandina vê rêkeftinê dibe ku tişteke veşartî jî hebe em nizanin ku sedemayê çi be. Baş e. Pêşhatên ragirtina vê rêkeftina emnî bi taybetî li ser emniyeta taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiye du taxên Kurdan li Helebê mumkin e çi bin? Hêzên emniyên ser bi asayişa Rojava ez bijim ser bi Hesedê dê derbikevin yan dê bimînin? Belê karwanê yekem yê Hesedê ji derket çû Rojhilatê Feratê lê her du taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê eger hêzên emnî derbasî van taxabin dê jiyan li wir ew lebe û dê ji ber ku ew rêkeftin berî wê hatibû kirin ku navendeke emnî li wê li wan her du taxan hebe çi metirsî ser gelê Kurd li wê de li wan taxantin ne ji ber ku gelê Sûriyê gelekî resene ji gelê Sûriyê û em jî dixwazin ku di nava dewleta Sûriya nûh debin. Gava Hesedê beşek bîtin ji artêşa niştîmaniya Sûriya ev rêkeftinên henê ji bo çi ne?
بله اف رکفتنین هاتنه کرن وی داوی او جبوکو حسده بحمه پیکاتیان چه سیویل و عسیین سربازی جی دناوا دولتا سوریه دبن وکو اندزانن کو سوریه بری کتنا رژیم جغرافیا خود هات بود دابش کرن و هر وها هر آلیک جی سرباز دستوید هبون جبر ویجی تاوی ویجی ما گلک دست پیشخری هبون جبودی تنا چاره سریه که لی حتا نهاجی پشتی کتنا اسد جی سرنکتنا او جی کت خوازن همو آلی بن سیاد شامه دبن زور پرسیار هنه در حق توليبونا هسه دناف ارتشان اجتماعی سوریا و سباروجاوه ممکنه افره کفتنا هاتیا کرن حتی داویه سر نگریتن دوان آلوزی و پیش هاتن ندیارن لی سوریا هر کس پارچه که پارویه که جب خود خوازید ممکنه چه جاوره سوریا ده هاتی بکت؟ بله او ركفتنا نابرا بريز احمد الشرع وبريز مظلوم عبدي او ركفتنا كسياسيه دي روج شاف روجا كتشيناب ودمها كده بيستيايو بقلكش مهانج بوكو بيب جيبي جيكرن سوريا نها باليه ارامي بدچه بتايبت حكومه نهكو اليه ناف دولتيجي اماجه في حكومتي كان اليه اوروبيجي كود برجواندية حمد قال سوريا دي چه عرب چه كرد بن چه درزي بن كو حمد بن سيا شامي دبن كو يقدس بن جبو آواكرنا دولتانه باشا هجاية رضوان مسألة جناب هاد خوازيتن دست هنه دخوازن امنو اولهيا سوريا يتيك بدن لدناف خويا سوريا يجا هنتشت هنه كو ما في بيكاتو نتويان بقلك رنگان دهيتا بن بيكرن نبشداریا واند کنگرهان اجتماعی جدارشتنا دستور دمکی بشرا پیکینانا حکومت همو گلو گازنده ین کردو درزو از بجمتا همو نتو پیکاتین دینا علویان لسوریای بوی شکل و شمال هنه سوریا بردوام بیتن آیا جواکان اف دولتی دی رازی ببیت؟ طبعا سيد الكريم بله برز ديالوغان اجتماعي قول شامي بريفتشو نلسر اساسا كي بي كاتب نين سياسيان جي اولي بنيان جي او لسر كسايتي ابو حتى بارتيين عربي نهاتن فخودن جبو في ديالوكي او بانگوازی تنش بو کساتی ابونش بو اندرو دروکو بجداری وی کنفرانسی از یک جوان بوم دوی کنگره از بجدار بوم کسایتین کردجی هبون دوی کنگره ده دری وکر لسر لویکی کو پارتی اندن بجدار بن دی گلک آلوزی چه مجبر کو پارتی گلکن هر وها رکفتن او بو کو بجداری کسایتی بن هر وها حکومتا هاتی آواکرن حکومتا تکنوقرات کو کسایتین کو بي آواکرن دی کردجی تیدا بن عربجی تیدا بن لی ام بحثا بشکنه ناکن سر اساسی اولین جیانتوی اف بابتا گلکی آلوز اوجی کو دی آلوزی بخور بیند ناوا جواکا سوریا گلک سپاس هجا رضوان الاتراش توی جر کاروبارن سوریا جه ادلبه